Benvenuti, benvenue, willkommen. Benvinguts tots a aquest teatre municipal de Maó, el teatre d'òpera més antic d'Espanya. Welcome to this theater, Teatro Principal, the oldest opera house in Spain. Una mostra de la diversitat i la riquesa que ens han deixat com a herència els nombrosos pobles que durant segles s'han anat tornant a l'ocupació de la nostra illa. It's an example of the diversity and the richness of our heritage. Avui, 9 de maig, Dia d'Europa, és el dia que recordam el compromís adquirit pels països membres dels valors de pau i solidaritat. Today is the 9th of May, the Day of Europe. We remember the engagement for freedom and solidarity in Europe. Valors que són la pedra angular de la construcció d'una Europa unida. We want a united Europe. Ens trobam per celebrar la cloenda del projecte educatiu europeu Comenius 2010-2012. We are closing the Comenius project 2010-2012. En la presència dels membres participants d'Alemanya, França, Itàlia, Polònia, Portugal i Turquia. As you know, our project name is Let's Travel, Tourism, Another Way of Learning. Anem de viatge, turisme, una altra manera d'aprendre. And we have here our partners from Germany, France, Italy, Poland, Portugal and Turkey. Aquest programa ha permès visitar altres països per conèixer i compartir experiències educatives diferents. Students and teachers have visited the countries and participate in many activities. Aquestes experiències que han fet enriquir la qualitat de l'educació i fomentar valors com l'amistat i la tolerància. We have become friends and we are more tolerant now. Volem agrair la col·laboració de la Unió Europea, del Teatre Principal, l'Ajuntament de Maó i el Consell Insular de Menorca. We would like to thank the collaboration of the European Commission, the Teatre Principal, the Town Hall and the Island Consulate. També volíem agrair la presència en aquest acte de la batllessa Àgueda Reinés. We will thank you, Águeda Reinés, the mayors of our city. The Councillor Elisa Moos is not here, but we are going to thank her too. She's coming. Bon dia, benvinguts. Per començar aquest acte hem sentit Ana Marina Cervera, alumna de primer de batxiller, acompanyada d'Ana Mari Quintana, professora de música del centre. La cançó que han interpretat ha sigut Let's Travel, creada pels alumnes de l'escola francesa. Bonjour, soyez les bienvenus. Pour commencer, on a écouté Marina, élève de première année baccalauréat, accompagnée au piano par la professeure Marie Quintana. Jouer la chanson Let's Travel, créée par les élèves du lycée Colbert de Paris. Good morning, welcome everybody. To start with, Marina, a first year of bachillerato student, and our music teacher, Marie Quintana, have interpreted the song Let's Travel, composed by the French school student. Dia 9 de maig de 1950, Robert Schuman va presentar la seva proposta per la creació d'una Europa organitzada, requisit indispensable per al manteniment de relacions pacífiques. Aquesta proposta, coneguda com la Declaració de Schuman, és considerada l'inici de la creació del que actualment és la Unió Europea. I és justament per això que dia 9 de maig s'ha convertit en el símbol europeu que, juntament amb la bandera, l'himne, el lema i la moneda única, identifica lleialment la unitat política de la Unió Europea.
Le 9 mai 1950, Robert Schuman a présenté sa proposition pour la création d'une Europe organisée, condition indispensable pour la maintenance des relations pacifiques. Cette proposition, connue comme la déclaration Schuman, est considérée comme le début de la création de l'Union européenne actuelle. Et c'est pour ça que le 9 mai est devenu un symbole européen, qui, ensemble avec les drapeaux, l'hymne national, la devise et la monnaie unique, identifiait l'organisme politique de l'Union européenne. On the 9th of May 1950, Robert Schuman presented his idea of an organized Europe, an essential requirement for the maintenance of peaceful relationships. This proposal, known as Schuman's Statement, is considered to be the beginning of the European Union. That's why the 9th of May has become European symbol, just like the flag, the anthem, the slogan and the currency, which identify the European Union's political entity. Per tal de contribuir a aquesta jornada, els alumnes del centre Dani, Júlia, Joshua, Jennifer i Elisa llegiran un poema de Vicenç Ambrós titulat L'Europa de les 1000 peces, que ens parlarà d'aquesta Europa unida. El poema es llegirà en diverses llengües del vell continent. De fons es veurà un reportatge sobre Menorca cedit pel Consell Insular. Afin de contribuer à cette journée, les élèves Dani, Julia, Joshua, Jennifer et Elisa de 4e année ESO et 1e année baccalauréat veulent lire en différentes langues les poèmes de Vicenç Ambrós, l'Europe de les 1000 pesos, l'Europe aux 1000 pièces. Au fond, on va voir projeter un reportage sur Minorca, cédé par le Conseil Insular. To contribute to this day, Dani, Julia, Joshua, Jennifer and Elisa are going to read a poem by Vicenç Ambrós, called A Europe of 1000 Pieces, which talks about this united Europe. Firstly, it's going to be read in Catalan, and after that, in other languages spoken in Europe. In the background, we'll see a documentary on Menorca donated by the Island Council. Seguidament podrem veure un altre reportatge, cedit pel Foment de Turisme sobre Menorca. Llavors, Marc, alumne de segon d'ESO, interpretarà amb una coreografia pròpia de ball modern la peça musical de la tan coneguda pel·lícula Titanic. Tout de suite, on va voir un reportage sur Minorca, cédé par Foment de Tourisme. Et ensuite, Marc, élève de 2e ESO, va interpréter avec une chorégraphie de danse moderne la pièce musicale Titanic. Next, we are going to see a report by Tourism Promotion of Menorca, and then Mark, a second year of ESO student, will interpret a modern dance of Titanic with his own choreography. Tot seguit es projectarà un vídeo fet pels alumnes de religió de tercer d'ESO, dirigits pel professor Miquel Maria, sobre les basíliques paleocristianes a Menorca. Ensuite, un clip réalisé par les élèves de religion de 3e ESO, dirigé par le professeur Miquel Maria sur les basiliques paléochrétiennes sur l'île de Menorca. Then, we are going to see a video on Paleo-Christian basilicas in Menorca, made by third-year students of ESO, directed by their religion teacher Miquel Maria. And to finish this first half, and Nuria will interpret some pop songs. I per concloure la primera part, na Noemi i na Núria interpretaran un recull de cançons pop. Et pour finir cette première partie, Noémie et Nuria vont interpréter un recueil de chansons pop. Merci beaucoup. Moltes gràcies. Thank you. L'Europa de les 1000 peces. Esporneja terra enllà, la nostra posta de sol, d'aquest sol que il·luminà a l'Europa del bressol. Han passat 1000 primaveres i han volat 1000 il·lusions, a l'ombra de 1000 banderes, de 1000 pobles i nacions. Són 1000 llengües, 1000 històries i un camí que les lligar, totes amb penes i glòries i, entre elles, el català. Amb colors mediterranis,
en la muntanya de fons i amb aires contemporanis que no obliden aquest doncs, has de teixir la bandera. Europa, vell continent, que trasplaci la frontera per ser mantell de la gent, no et sentis mai forastera del teu propi sentiment. Luce del más allá, nuestra puesta de sol, de ese sol que iluminó a la naciente Europa. Tausende Frühlinge sind vorbei, tausend Illusionen sind geflogen, im Schatten tausender Flaggen dieser vollen Nationen. Sono mille lingue, mille storie, è un cammino che li lega, tutte con pene e glorie e entre quelle c'è il catalano. Avec du couleurs méditerranéen, avec la montagne au fond, et avec des airs contemporains qui n'oublient pas ce dont tout ratisser les drapeaux. Europe, old continent, that goes through the border to be people's mantle. Don't you ever feel foreigner of your own feeling?
Let's go to the beach, eat, let's get away. Stay, what they're gonna say, have a drink, eat, on them all night, but bitches like me, start to go back to the drum. Oh, let's give me some, the song, oh, let's give me some, the 2, 3, never go to sleep, I'm a on high, I'm on the floor, floor. I love to dance, so give me more, more. Take like a kiss and get on the floor, floor. Like it's your last chance, give me one more, more. Here I am. Starships were meant to fly. Hands up and touch the sky. Can't stop 'cause we're so high. Let's do this one more time. Oh, starships were meant to fly. Hands up and touch the sky. Can't stop 'cause we're so high. In the second half, we'll be able to enjoy a mini concert of classical, pop and popular music, interpreted by some students of our school, directed by Mari Quintana, the music teacher. Aquesta segona part podem gaudir amb un miniconcert de música clàssica, pop i popular interpretat per un grup d'alumnes del centre, dirigits per la professora Mari Quintana. We'll close with the certificates being given to participant teacher in the Comenius project. I tot seguit farem el lliurament de certificacions als professors participants en el projecte Comenius. Thank you. Esperem que us hagi agradat molt, fins aquí. I ara passarem a convidar tots els membres participants del projecte Comenius, que direu tot en anglès. I hope you enjoy, and now we are going to give you the certificates. We are going to give the teachers from the European countries the certificate. Jo encara sé anglès el domingo, domino el alemany, francès, xinès, anglès no costa. Sap greu. Per favor, que pugin els professors. Professor Comenius, can you please come on stage?
Professors, professors,